Hello everybody, welcome back to Mary Mizo vlog. In lo dam tlang em subscriber kan nei bel chewa kan lom ema I ke ma min lo lam shat lo ten takin kaming chu I Mary ni a heta Londona kapasal nen kan khosa ke ma hi nurse na thoklai kan ni a chuanin kapasal hi agency shipping company thokbok ta chuanin fanu kan nei thara aming chu MI ania tuna hen thanga le chanve ani meka tun kan film lai hianin chuanin kan fanu hi chotak pek te ahun ve trep to wangin winning food anti khami kha kazuk bazara chu ama ka video siama te khanin lo tilang thin la in ti wang khanin in lo interested takin katya khami achopya lama kathil dang leite mo khami related items how ka lei how kha ka veina chang ka lo share do na le kheng how ka lei na chante le kati tumdan ka plan akhatian te ka kalo share te langa ka voi khatna ve thawanya enge alo how tak dewani pon inzirna zelanya to na mi he chu to na re chuanin kan pa nen chawa kan oma wangle kan pa na enge kartlo na tho china wangin keima bi ka chuanin kamal tran re ema all some le shisia thausi kha ka enge ka priority alani riangaya hun tlema du enge kalauga de huna chuanin mani in lama ke mangi siam vek katuma mase tuna re chuanin enge a du zong te a tuiti zong the la shat lawa wangin kan hanti chin vel don ani in huna minti zong ani te ka base ya tuna chuanin hemi a food item lam pang zong hian screen hi ke heranga okay ka video masa khanin current lang zoi to hemi enge thilan phone mo dami hi kan mantir china chumni hi balla hi kan ka pechin to ama sabera ka chom makati lutuka fob thado lawa mase atuka kan hanti tir le kha ama ai khanin improvement na oma chuwan chanin besena sangde kan ne ya hey fob ve tu ta khona chen ve ka da mo yap yani le khabu shang ka chara yani du dan hi nang lo lutuka ke ma hi nutritionist ka nilawa ke ma chang han advice la ula ka tire reng lawa in fact winning in trandona enga mo health concerns an nei ni chuanin enge pediatric dietitian ten on ma khatyang ho kharon ula in doctor te po he hi chu ke ma ti dan kha ni ve me ya I'm not an expert ka karon soi masadua chuanin le khabu shang ka chara hianin atira kan chantir chuanin single ingredient an tia kha cho hi chi shang flavor shang ka voi khata pek pol noi lo turnya atamzo ka phe chuanin pakhat kan introduce kha kar kha chung pe ka allergy o mem am pumina digest hem anmania enge thil in thak te omem tiang kha en thak phota chuanin kar khat aliam nuwa adang flavor dang introduce le to tur an tiam se kha chu anna salu tuk donin ka sha boring dona kar khat chung hei flavor pakhat chaw hanei kha chuwan chang ke ma be ka chuanin nin hi thum vel ka pe ka anmani na tuyan ti lawa mo allergic reaction eng man nei lo kha chuanin tikhanin ni thum dana amo khanin switch up kha ka tum dewa chuwang ane variety shang hi ka leina chan chang kha ka lo review zo aya enge leidu vete in lo ta kin ke mani bi ka chanin ama hi pacifier te atnek chin thawa wang hanan ni thiam ang renga le hetlai te hi an ahum ve the amo khami khanya chanin hemi hi ka leitel boka section achunga hanin he ati he na ang hi mala size hi shang omomo le kaduna chanchu ma microwave theya chung bol hi microwave theilo hi chu a boil thla ka tia bela chwan sajela ngai dong kha chuanin a nget lu tu kan tian review da na kanin ti chunila nget lu tu khei ka soi nok nok pa neng lo thei me alo
kha tuna high chair kan ne ya hianin lo da pon boite khan lo ban ve po khanin enge he chu phone me don lawa chuanin puitling tan chuanin asira khan hetian han khewila tena ran in hong me amo ani lo chuanin he het changa ti tum chuanin nget lutuk chuan pathum hi a choma pian a name silicone hi kaleitel boka hemi hi note hi atir kan win tir chuanin metal spoon hian pek lo tu ne chanchu asiama hetlai an gam lano lutuka kha azuktina theya chuan chanin fian nem khatiang kha in mang sham don ne in lo ti an henge lo win chan tur te in chuanin ka video le en ngai lo tin chuanin nute tu hi ka nga lo wang ha formula nen hian kan chang kopta mase tam the american nute tu hi chu kapea khata por lau khai formula kan nem nge china chuanin hemi a in siam sa ready made ta hi emergency man tur angin kan kol verenga appointment te kan lo nei china khatianga kinga khanin achangka ya le chob zelai chuan ti hianin a stock hi kan nei verenga chuanin interesting lampanga kal tang heng ho hi cute ta bomok ani na taka chuanin fa ti han nei ve ta ka chuanin kan thil lei tam tak hi chu kan ke mani na hei kan va it puya wang hi ani tlam puin ka sha ke ma bi ka phe cha nang mani ni le ni lo chu ka shelawa dan kan hua ui chang a hi kan te kan excited ema kha to na re chang ke ma po enge excitement face han kala om dewo mo kami ka experience ve te no me an to step ni thau hi puitling ina kan lo mang zo hi kan le sak main ka sha no pangina an lom tu le tu lo ai ma po hian chuan hi tai hawa hianin chi shang ka le deuh nual na chan chu 1 2 3 4 5 6 plus okay hemi hi paruk lei hianin offer omawangin paruk hi ka tihang ka leya chuanin single ingredient anga ti ka tum pia lama ina ka siam thei tur ang mo siam ulsam khatia ang enge market apo kalila lei mei thei tur season kumtwana omang chi mo khatia ang ho kha ka thanga khatia ngai na ka chong ka tan ulsam don tu ka chuanin apple hi organic vegania vai hianin no te thil ho ka lei ho hi chu apple siam sa ho hi ka leya heng ho ka le re ngi 4 months plus achanga man thei vegania chuanin a ingredient ho apo hianin he organic apple hi 100% in ya ahlang chuanin hetiang pek dana chuanin alum pe kan pe du ni chuanin ama hi microwave chi lawa a pouch hianin bowl te ya kan le chuak anga chuanin tuiluma kan chia amo hemi a pouch chop hianin tuiluma chia lum theita chuanin ka enge kan man khop te kha kan le chuak anga kan hona changa darker somni palia kan an ezo lawani chuanin discard tur ania chanchu organic ani wangi organic ani piala ma preservative engma mo ada channa turang chi khatianga tellawa wang khanin achema chu ma se an letel to ka preservative omang chi kha chi lota apple hi ka tichina chuanin pear hi achan ti boka first winning atan chuanin pear hi ka lei boka chuan sweet potato hi du se hi ka tel tu ka chan chu ke ma han ka ngeya mo sweet potato shi se ka tel tu ka he constipation tur tan te venga le glycemic index a hniam awangin and blood sugar te regulate ta ni ama hi nutrition atam boxya khawang khanin sweet potato ka du tho deu hle ka pani hi ka leya chuan carrot hi ka titel chimbo carrot te poi du se ka ti to pasia mahar sa silo mo han steamila a blender kan nei sa box ya ka ti khanin tikha ka kema ka siam huna chang ko share nga he ka freeze dan te ka batch cook dan te enge ka in prepare log dan te ka khatiang kha share zenga khatiang lam pang content kha enge intu ni chanin mi lo subscribe ulamo in englau lau nan in miss out lau nan chon nang mani na inti dan chin cha inti te po mi lo share ve ula ti khanin kan in puiton zel do na mo chon carrot hinya green pea hi chaboka chanchu no pang hi tharuk ani chang hianin an mani natural stored iron hi atlatnyam
atlanyam duai ta khawang khanin andai ta hianin englawangai to ta andai ta hian supplement nangai to ta enge atira khacholan piantir khachuanin an taksa khanin engam an taksa mamotur angzat kha an khola store san khane mase an la upat khang kha tlanyam tel china chuwan chuanin ya enge Cerelac te mo khatiang kan supplement na to shimshiba khanin a ingredient label hi ena iron in and fortified mo iron OMT kha entila tha ani lo chuan iron and la chamdona iron chatna shilo in lo mai thea kha chu kan taksa oxygen in semdar turta na apui tu ber ni wang khanin iron and tlak cham chuanin an zoi ngoi an mani energy te an nei lawatin an brain development mo an thuak ti chak tu tur khatiang ang te chang lian tu tur kha ni wangin brain development tang khan ni poimol tuka chuwang chuanin ya ka thil lei hawa po hang khatiang ang lampang hoizong de le khang ka leya chuanin ama sabera chuanin kan fate chu kan shichiang berta an sleep routine te an feeding routine te kan shat chiang awangin boite hi chu izana hanin amuthara wang hanin enge zanlampang buthi kan har satta zing dar thum nulama han amu phet chauta ni kha wang khan zinga han thoma lutuklauta chuwan chuanin a thom sakbera hi chuanin enge darkar khat vel amenga darkar khat lechan ve mutle hingai chinta a first nap khata khan chuwan chong a first nap nu a fit a hianin har chiang chinta khata khanin ke ma big chuanin introduce kha a chain karinga chuan chuta chuanin porridge le rice baby rice hi ti sakber ka tuma he ho hi chu a inkara enge ka pe nga an main food atan chuanin porridge hi ti sakatum he po hi ka le deu nual na chan chu pahnih lei hianin offer oma chen khat pound khat lai nan ti thloma wangin le ada chhatwei theidona le reng theidona wangin a poi ka tilawa lo le lo ka khamo discount lo lai kha ve chin sia chuanin porridge hian chitni ka leya cream banana flavor he po hi 4 to 6 plus anita le banana le cream te hi kalia flavor in anglo chuan hemi te pahnih siam dana hi chuanin fiante khat powder le fiante ni liquid tui chuan soda dai duk ni lawin hei enge alum pep khatiang khanin an recommend a chutia cho top chuanin a pek theya engma thil dang telangai lawa chini po tel lo turania chi po tel lo turania no te hi kum khatan tling ma chuanin chi le chini added sugar le salt hi engma pol lo turan tia khawang khanen ya hetiang thil dang kaleya po ha naturally a thum sa te flavor ama chopu atui sa khatiang kha ka thlan na chan ani lawa he enge ashisel ti wanga tui lo de tir lui tum ang kha chu o ke mani pong kan du ka ring lo ngo chuani hemi hi kan kichina chuani organic baby rice ka le chim boka hemi ro hi chu rice chu ma flavor va kom lo hi mo kha wang khanin kan nu te tu yemo no te formula in a mo enge cho koi tur ni ta angai chan ngai nem do lo wangin englo breast pump kan ya breast pump in kan nu ke ma nu te tuya ti kha ka plan dewa mo chu ka englo anya ka ti chin tum dan so a the tiang container te ho hi ka lei boka video thara khanin in hulang hu to me thein la hulang ni chuanin heng ho hi pani chawin ti hanin ron oma hi ka ti na chan chu len chwa vela kenga ol sampia lama freezer a man thea mo hi freezable plastic anya chuan nakina ka batch cook huna changkai don tu kai ta hianin voi khat a portion te in ka free sankatia chidang deuh lek chuanin hi dor danga ka leya hi aldi hawanya hi avayan asdani ta chuan prawns hi a chalu tu ka constipation tan khal tan no te kha chota kan introduce to chuanin an ek te lo khal ve china khami tang khanin dam doi chalu tu kan prawns hi chu puitling tan pona chal tu khei chu ke na sa chin ka rai lai po khanin englo eklama ka har sa deu chuan mo a juice te pon an recommend china chuan hi stage 1 an tinangin
thei shang an mix awang hianin hei chu I tlema u padeu hle khuna ka peng ka te heng ho wa hian ma problem nei lo huna hetai chuanin mango thei hai oma apple oma balhla le peach oma dikhane apple atui hi ka ringa I shem thei tui shang khatyang an blend ka chu hengpoi organic vegania an ale hei enge kan inti theina lampang milo ngai sak lola enge kema powan nei hi ka intilu tuka I kong tam taka I chungte min pui theilo chungte min pui phak lawa omin harsa chin vi ma se kong tam taka han kam wa nei na hi enge thengil lo sham ka duwa I enge buite enkol turzonga po I benefit tam taka oma van nei reng thei lo mo kan duang zong hi kan nei vek thei do no ma se I hetiang ang an cho te I nge park kan han ka rengot pon ke kalom to pani chan chu ka aizola selian kan ni ta infiam le te ka kan nei lo zia ka kong puya te ka tikhani sunday lai kan nga le na champo kong puya te kan infiam the nan ti khana motor lo claim thin ta sunday da chuan khati ang te kan nei to le thianin o an awan van nei ta kat ti ve ngoi tho ta ke ma pon chu milo shat sakha ka duwa chuanin apania chuanin carrot apple le parsnip hina parsnip po hi shan pa to pina oma raw vegetable how hi chu enge carrot ang deuh hian oma parsnip chu mo roast hianin athum se ka tui reu lu tu ka he po hi ma seri man deuh le ka wang hianin ahlang to pa siam khachu alo a du hi ka ring cha lawa he strawberry le apple ania khangho kha ka le chin chu nia chuanin ama kan win tak na te kan first experience te ka lo share le anga tung le do chin mi lo she thiam do nia le mi pa abikin hey tangwal te poinom ka ringa khatyang ina milo en sakhi ka appreciate le zwala chanchu chungkwa hi chan rual hi angai vele tuka khata mi pa hetiang ang me chetil anga kallo ngai chin mo khatyang content in lo consume do rengot po ke chu kalom lu tuka chuan mi pa hianin ege min atam zo khan min ron en se hey in nu puite mo in partner te khatyang in lo support the nan khan in inspiration te lo nei the nan khan ka ta kan nu pa po kan zir tir chau ta ma naw ngai lo naw lom lo lu tuk kan ya ke ma po mo so fan chanin khatyang min lo en chin le mi zo ni wang shim ka subscribe te kha ui ke ni ta chan lom lu tuk kan mi zo ni na wanga min lo support ngot po kha ke alom ka tia chuan khani mei se tero at arei le tukang o in lo in enkol changa in lo himdam vek donya bye bye vek ule